Halo guys, welcome to my vlognya Nuna Nina. Hari ini saya berada di Gurita Playgroup. Jadi tepatnya di 21 level 21 mall. Jadi pasti kalian tahu ya. Jadi hari ini saya lagi healing bersama anak. Gitu ya. Lagi bermain. Tuh, Dek Ina. Dadah dulu Dek Ina. Dadah dulu, dadah. Nah, jadi mereka lagi healing gitu. Jadi saya menemani. Dan buat kalian yang belum subscribe channelnya Nuna Nina, buruan kalian subscribe karena bakal ada video-video dari mereka yang menunjukkan di mana aja mereka bermain. Jadi buat kalian yang belum pernah datang ke level 21 di Gurita Playgroup, buat yang mau anak-anaknya punya kesibukan bermain, kalian bisa ajak ke sini karena tempatnya sangat bersih, aman dan juga luar biasa. So kita lihat yuk bagaimana mereka bermain. Lihat. Dokter. Adina, Dina, di sana yuk. Yuk. Sudah sana cepat. Jalan. Adik. Ini ngapain? Wih, kenapa lompat? Ya, jatuh. Nina, Yuna sama adek nah, yuk nah. Ya, yuk. Kita yuk. Oh, jalan. Jalan sekarang. Iya. Bu, ngapain Bu? Ngapain? Oh, ya main. Hah? Main apa? Dek Nam, Adek Ina, harap sini dong. Oh, Dek Nam.
The storms we chase are leading us. Love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Ya, ya dek. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Bisa, bisa. Ah, We'll grow lagi. in number, Ya, sini nak. fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. Kakak, And we'll grow in Kak Una. number, fueled Ini dulu. by them to see the horizon, turn us to thousands. Pelan-pelan. We'll go Tadi kan Dek Na bisa. through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Ayo. We'll Wow. through the wastelands, through the highways, and on Kenapa Dek Ina? Takut? Senang? Kakak. Kakak. Kak, sini nak. Kakak main apa tuh? Masak-masak. Itu tiga kumpulkan permainan. Kakak. Sana. Wow, foto dulu di sini ya. Foto dulu ya, kakak, adik, foto ya. Foto di sini. Enggak dorong orang kakinya, Ona yang jalan. Dua benih ale adi adian pale mekejang jalan jani pelarian ketimbang nyewahan berana serta terhitungan kena belanja. Ih, rame loh di dapur para ibu-ibu. Yastun pelaliannya kerahan tuna ingetan apang pusing ketika senja. Girang-girang ayo macanda girang liang-liang main meliang-liang.
badut.